umunyamakuru wambajije wo kugiye arambaza ngo ko bavuga ko abakinnyi banyu bariye ruswa ibintu byabaye, wowe niko bibonaga cyangwa bivuga iki? Zuko namushubije arababwira nabo bakinnyi bavuga ko Murenga ari ruswa ngo Bugingo ngo Haji nandi. Ndamubwira rero icyo kibazo uzakimbaza shampiyona igiye kongera kugira gute gutangira. Uzibyo namubwiraga ko shampiyona izajya gutangira nawe ikibazo igisubizo yagize gute yamaze kukibona. Nuko namushubije nikijya gutangira shampiyona uzagaruke nibwo nzaba ndi mu mwanya mwiza wo kugira gute wo kugusubiza. Ubu rero aje nagira gute namusubiza namubaza namubwira ngo babandi bombwiraga bari he. Munyemerere tugaruke ku magambo akomeye cyane ngira ngo mwayiyumviye, ni amagambo adasanzwe. Twagirayezu Tade, uyu nguyu akaba ari perezida w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu Twagirayezu Tadeyo hari mu kiganiro yagiranye na fan club, izi ni fan club z'ikipe ya Rayon Sport, baganira aho isoko ry'igura n'igurisha rigeze ndetse baganira n'uburyo abakinnyi basinyishije bakomeje kugenda bitwara mu myitozo ndetse bakomoza no kuri sezo y'imikino yarangiye. Uyu nguyu Twagirayezu Tade agerageza guhereza abafana statistique cyangwa se ibyaranze imikino n'uburyo ikipe yari ibayeho. Ahangaha rero nibwo Twagirayezu Tade yakomoje ku buryo batakaje ibikombe bikinirwa mu Rwanda, aho turavuga igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Uyu nguyu rero Twagirayezu Tadeyo ubwo yararimo aganira n'abafana yavuze amagambo akomeye cyane, yavuze amagambo ateye ubwoba, ngira ngo nanjye nyagarukeho nyave imuzi n'imuzingo. Ese Twagirayezu Tadeyo yarashatse kuvuga iki? Ndagira ngo icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe ukore kunzogera niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, kugira ngo uzajye urushaho kugenda ubona amakuru ndetse n'ibiganiro byizewe kandi ubibonere ku gihe. Uyu nguyu Twagirayezu Tadeyo ni mu kiganiro yagiranye n'ikipe cyangwa se n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport, barebera hamwe uburyo bakomeje kugenda biyubaka muri iyi mpeshyi, dore ko barimo barategura umwaka w'imikino 2025-2026. Ibi ngibi rero byatumye uyu nguyu Tadeyo akomoza gatoya kuri shampiyona yashize, agaragariza abafana icyatumye atakaza igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Ahangaha rero by'umwihariko uyu nguyu Twagirayezu Tadeyo yageze ku gikombe cy'amahoro, dore ko ikipe ya Rayon Sport yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro, aho bakinye n'ikipe ya APR Football Club. APR Football Club itwara igikombe itsinze ibitego 2 ku busa bwa Rayon Sport. Twagirayezu Tade yavuze ko impamvu imwe gusa yatumye babura igikombe cy'amahoro ngaruko umukinnyi umwe mu bakina inyuma muri defense, aho yavuze ngo kuri gatatu ngo yari yaganirijwe ngo bamucagaho ngo n'ibitego byose niho byaturutse. Ndagira ngo turebere hamwe, ese mu mwaka ushize w'imikino ninde wakinaga kuri gatatu y'ikipe ya Rayon Sport? Nta wundi yitwa Bugingo Hakimu. Uyu nguyu Bugingo Hakimu niwe wakinaga kuri gatatu y'ikipe ya Rayon Sport mu mwaka ushize w'imikino, ndetse ikipe ya APR Football Club ikina n'ikipe ya Rayon Sport ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Uyu nguyu Bugingo Hakimu niwe wakinaga kuri gatatu y'ikipe ya Rayon Sport. Bugingo Hakimu ubusanzwe yavutse tariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka w'2001, afite imyaka 24 y'amavuko, yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, akina ku ruhande rw'inyuma
w'inyuma cyangwa se aho twese twita left back, afite ubwene gihugu bw'u Rwanda. Uyu nguyu Bugingo Hakimu rero niwe ikipe ya Rayon Sport yakinishije ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro, ndetse n'ibitego bibiri batsinze byaje guturuka kuri uyu mwanya, dore ko twava nk'itego Watara yatsinze yagitsinze aciye kuri gatatu ya Rayon Sport yakinagaho uyu nguyu Bugingo Hakimu. Mu kiganiro perezida wa ekipe ya Rayon Sport yagiranye n'abafana ba Rayon yavuze ko impamvu babuze igikombe cy'amahoro ngo ari uko uyu nguyu Bugingo Hakimu ngo yari yaganirijwe n'ikipe ya APR Football Club, ngo cyane ko Bugingo Hakimu yari yicaranye ibanga rikomeye cyane, ni ibanga ryo kuzajya gukinira iyi kipe yambara umukara n'umweru. Bityo rero ngo kuko Bugingo Hakimu ngo hari ibiganiro bikomeye cyane byabaga mu ibanga byamuhuzaga n'ikipe ya APR Football Club, ngo ibi ngibi nabyo byatumye Bugingo Hakimu yitsindisha nk'uko Tade yabivuze, dore ko Tade yagaragaje adashidikanya ko uyu nguyu Bugingo Hakimu ngo yari yaraguzwe n'ikipe ya APR Football Club, ndetse ngo ibi ngibi ni nabyo byatumye Bugingo Hakimu asa nk'uworoshya agashyiramo imiyaga kugira ngo ikipe ya APR Football Club ibe yatwara igikombe cy'amahoro. Ibi ngibi rero Tade avuga ko kuba bataratwaye igikombe cy'amahoro ngo ko atari kubw'impamvu yabo, ahubwo ko ari uko ngo ikipe ya APR Football Club ngo yari yaramaze kuganiriza Bugingo Hakimu kugeza kuri ubu ngubu, dore ko uyu nguyu Bugingo Hakimu yamaze no gusinyira iyi kipe ya APR Football Club. Tadeo rero yabikomojeho avuga ko impamvu batsinzwe ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro ngo ari uko uyu nguyu Bugingo Hakimu ngo yari yaragize ibiganiro bidasanzwe n'ikipe ya APR Football Club, ndetse ngo abemerera no kwitsindisha kuri uyu mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka mbabwiye ngo kura subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ushaho kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagira mubwire ko nta handi hantu ko amakuru y'impamo usibye ku Byegeranyo Empire. Kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane.